Ngiyabingelela la esandleni sami ngiphethe lembali le inokuba purple la lento le mawuyinukisa amaqabunga wakhona anuka kamnandi nephunga nje limnandi yabona. Ngingasho ukuthi ifola kuleya group yabominti, cause uma uthi isakhula iseyincane ungaze uzitshela ukuthi iminti kanti akuyona iminti yabona. So into eyenzayo ke le ngalembali le makuwukuthi kunento ekucindezelayo ebusuku noma lesihlahla sisonke, makukhona into ekucindezelayo ebusuku ekwenza ukuthi ungalali comfortable noma izinto zakho zivalekile, awazi ukuthi kwenzekalani ngempilo yakho, ube sathe uyathatha uyahlanganisa kuhlangane izinto zakho zivalekile but uyabona ukuthi kune block ekhona. Ngitholele yona ke ngitholele sona lesihlahla. Emveni kwaloko usithathe usiwashe kahle, ungasithathi nenhlabathi njengami, usiwashe kahle ngamanzi anosawoti, ubese uyasigcoba usigcobe usifake emanzini ne, usiwashe nje impande lezingangenwa ezinye izinto ube sithi silungisa okunye, bese ufaka isandla sikasawoti. Usawoti uma uzowusebenzisa uyawukha la ukha khona bese ufaka esandleni bese uyakhuluma bese ufaka kulento ne, kulesi sihlahla, bese lento uyayihlanganisa yonke. Amanzi ungawenza ukuthi ashise, ungawenza amanzi abe ntukuntuku, kuzoba kuwena ukuthi amanzi anjani, but lento ufuneka ugeze ngayo for full 7 days without any break in between. Geze for full 7 days, uyakhuluma uyasho ukuthi izinto zami mazivuleke, inhlanhla yami mayivuleke, impumelelo yami mayize kumina. Uma kukhona into evalile then ayisuke leyo nto endleleni yami, impumelelo ibe siyakwazi ukuthi isondele kumina. Did you know ukuthi lesi sihlahla lesi ilesi enakhelwa ngaso izinto zokuthwala? Lesi sihlahla ilesi enakhelwa ngaso izinto zokuthwala, nigcine kuukuthi niyahamba niyothwala niyolanda amandla alezi zinto, so kugcine kuba ukuthi ninamandla ngenxa yokuthi nakhelwe lezi zinto nithwale. So uyageza ngalesi sihlahla ukwazi ukuthi ube right, izinto zakho zilunge, ukwazi ukuthi konke kube kuhle. Makukhona la kune blockage khona, geza ngalesi sihlahla for full 7 days, usihlanganisa nesandla sika rough salt. Isandla sika rough salt ufake la, uqala ukhulume ubese lesi sihlahla uyasimasha nje, usithi nje kanje usimasha ufake emanzini bese uyageza njalo ntambama. Uma uzokwenza le nsebenzo yenze for full 7 days. Uma uwumuntu wesifazane, uma uwumuntu wesilisa le nsebenzo yenze at least a period of 9 days ugeza ngalento, okay? And niyeke lento ukuthi nithi nisebenzisa umuthi senijahe abantu besifazane ukuthi kodwa Nkosi yami ngizombona nini umuntu wami, cha, ulungisa impilo la, focus ekulungiseni impilo, ukhohlwe ezinye izinto zizokulandela uma kuwukuthi ezakho, uma kuwukuthi akuzona ezakho they will leave you. So into ebalekile uma silungisa ukuhlala, silungisa ukuphila, sikwazi ukuthi sibe right. So njengamanje la kuleni video ngikutshela ngalesi sihlahla no rough salt, geza ngaso ukuvula izinto zakho. uJanuary next month abantu bazophuma bahambe bayofesa, bazophuma bayofuna umsebenzi, bahlanganise empilweni izinto zibahlanganele zingahlangani, but ngifuna ukutshela wena oyifollower yami ukuthi no, nayi into ezokwazi ukuthi ikusize ukwazi ukuthi izinto zakho zenzeke, ukwazi ukuthi izinto zakho zivuleke, ukwazi ukuthi uthole umsebenzi usebenze, ukwazi ukuthi uhlanganise, uthi uqala unyaka ube ubona umehluko empilweni yakho ukuthi okay, njengamanje focus yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlanganise izinto zonke, izinto zami zibe right, impilo yami ikwazi ukuthi ibe ne progress, ibe nesasasa. Ngoba abanye into bashawa into eyi1 ukuthi la ku December nisuke nenza zonke izinto lezi ezisnacks, lihlangana nabo bonke abantu enihlangana nabo, then egcineni izinto zenu zibe seziyamoshakala. Uthola ukuthi omunye ugodukile waya kuma families akhe ezihlotsheni zakhe, kwafika lapha wabambekela izinto, bamenzela zonke izinto lezi ezingasile. Omunye uthola ukuthi uhambile wafike wona la wona khona njengoba ku December, then izinto zakhe zaqala za cripplisha. So njengamanje into engikutshela yona, hlanza umzimba wakho for full 7 days before uhambe uyobona abelungu.
ungathi uzoya emlungwini uzitshela ukuthi uzoya ngenhloko ukuthamba inhloko ukuqina no whatever uye lapha uyokhuluma nabantu ukhuluma izinto ekubeni uya ngenhloko lapho uzofika ushayeke phansi usale abanye abantu bathola umsebenzi njengamanje akusafeswa ngabalentuzana nakusafeswa ngokumeke 18 kodwa kufakwa amaphepha athile. So into ebalekile ukuthi umlungu makathi umefika ephepheni lakho afika libona iphepha lakho abeseba nomdlandla abe nalento le ezomshaya ukuthi lo muntu noma kanjani ngiyithathe ngibeke eceleni CV yakhe ngimnikeze attention ngimbize akwazi ukuthi asondele abe la kule nkampani ube yiasset yalowo nkampani yabona. So kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi banezinto zakho ozidlala dlalisayo in between uma umuntu obaphakathi nabantu ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zithi ukulunga empilweni ukwazi ukuthi ihlanganiseke kube kuhle kube right. Asiqhubekeni ngeshare namavideo abantu bakwazi ukuthi basizakale. This is a free platform la sikusiza khona sikwazi ukuthi sikunikeze information ngaphandle ukuthi uze uyikhokhele. Ukwazi ukuthi okwakho wena ukuthi upresse ushare button usharele abanye abantu bakwazi ukuthi basizakale bakwazi ukuthi baphumelele. Asiqhubekeni silandeleni page kwamaqethuka silungile on Facebook, on YouTube, kwamaqethuka on TikTok, kwamaqethuka aseshareni lama video so that bazokwazi ukuthi abantu baphile izinto zabo zilunge kube kuhle kube mhlophe makube kuhle. Number yami u083 9471 856 083 9471 856 makube kuhle ke makube mhlophe ke siyabonga.